Gicagi gĩa Kivingoni mwena wa Ndalani Yatta nikio gikaraga ihinda iraya muno gitari mbura kaunti-ini ya Machakos, undu uria utumaga urimi wa irio ta mbembe na mboco wage umithio, na kahinda kaingi ni riria aikari maroraga iguru irio cia uteithio kuma kuri thirikari na ikundi cia wendi mwega. Hiyo pamba ndio tunaona iko nafuu kuliko ile chakula tunapanda, mahindi, hii maragwe na mahindi ya upande wa kwetu haifai sana kwa sababu hakuna mvua ya kutosha. Thutha wa kuriukio gwa kiganda gĩa guthondeka nguo gĩa Thika kiria kirithondekaga nguo cia mbuto ya borithi, arugamiriria kambuni ino undu umwe na maabitha nene ministry-ini ya urimi moigite ati giki ni gicigo kiega kia urimi wa mbamba na makongo, indo iria irabatarwo ni kambuni ino niguo macini cithie na mbere na kururuma. And I'm sure by next year we'll be getting a lot of cotton from this area, and the people have been responsive and positive, and it looks like they are going to grow the cotton. And we've organized a trip to Thika Cloth Mills on the 3rd of October for them, and we've also organized a trip to Kitui so they can talk to other farmers who are doing a similar growing, and we are sure this is going to be a very successful venture. Thika Textile nimateyaniirie mbamba na shiringi wa thogora shiringi 52 on farm price, na makamĩonganagia o haria mũndũ arĩ, na mbeũ rĩ nĩ maratunengera, na ndawa rĩ nĩ maratunengera. Rĩu wĩra witũ nĩ wĩkĩra human labor. Gicigo giki kiari ngumo miaka-ini ya 70 urimi-ini uyu, indi broker ciaingirira ikimathukiria thoko na macungiriro magiikia moko thutha wa guthie hathara ya miaka karundu erumaniriire. Rita riri marahoya thirikari magitire matigacoke moko-ini ma broker. Maana tulipokuwa tunasikia tu watu wanalima pamba, hatukujua tutapeleka wapi, lakini tumeletewa sana hapa Thika. Tunapolima watakuja kutununulia, na tukianza kulima tukipata watu wa kununua, hakika tutajua kwamba tutaelimika na tutakuwa biashara yetu vitaendelea vizuri. Kuna wadudu wengine wale wanazalia wanakonjolea hii pamba, unaona inakuja namba 2. Haya, kuna wadudu wengine wale ile sinaitwa ndutu ile kidogo sana, na ndio sinashika sinaweka mayai kwa hii matawi, unaona inakaa kama hivi. Nikukosa ndawa. Kesho. Haya, tunataka ndawa kesho, pamba tupande mingi. Sawa. Gukinyeria riu thirikari irikitie kuriukia iganda igire cia nguo gia Thika na kia Rivertex mwena wa Eldoret, mihango ya kuriukia kia mwena wa Nanyuki, ministry ya iganda ikiranira ati ni hindi nyitite thing'a, nakio kiganda kia EPZ gigietagirira mibango ya gukihura njeki etirihwo. Ministry ya urimi iroiga ati urimi wa makongo na mbamba ni ugukorwo na umithio miaka-ini turorete. Ngiribotera Inooro TV, njĩtagwo Waweru wa Nyambura.